سلاف رئیس تماشاوین هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ازم شیخ عفرینی دست پیک سر روچه. لعفرینی بن پیکرن بردوامن و هری داویجی ولاتی بناو سعید محمد تتر دبن اشکنجه ده شهید بو. سیامند حاجو دبیجه اواکرنا نافچه که دشفرین و بجایی لروجالات چم فرات دبرجواندیا کردان ده. چکدارن رژیم اسد آمادهکاریان جبو شرکی مزن لپارزگاهن ادلب و لازقی و حمیره دکن. لدرعای خوبشاندانک لدجی رژیم هاتل دارخستن. دوباره سلاف بالپیکرن جالی گروپین چکدار و لعفرینا روجاوای کردستان بردوامن سرباری کشتن و اشکنجه و طالان کردن و دست سرکردن مال و ملکان نها دانا پریان وک و مرد جبو وگر مال و ملکان جالی گروپین چکدار و گلکی لعفرینه بربلاف بویه. بالپیکرن جالی گروپین چکدار و لعفرینا روجاوای کردستان بردوامن سرباری کشتن و اشکنجه و طالان کردن و دست سرکردن مال و ملکان نها دانا پریان وک مرج جبو وگر مال و ملکان جالی گروپین چکدار و گلکی لعفرینه بربلاف بویه. لگوری رخستنا مافی مروفن لعفرینه کو گروپین چکدار داخواز جوالاتی بناوی مصطفى کردی کنها لدروی عفرینه دمینا کر کو 2 میلیون لیرین سوری بدا تاکو خانیوی لی وگرینن و دمانا 4 بول سر دانوان پرین رازیبا وانو گروپان لشونا 2 میلیونان داخوازا 5 میلیونان لی کرن لیوی ولاتی نکاری وان پرین بدا و برف حلبه و وشبر بو اونها لحلبه نشتجیبویا هر دوی باباته دا گروپین چکدار شقای ولاتی بناوی شیرین لناف باجار عفرین دست سر کریه دخوازا پرین لخودانا وی شقای کر دا کوله وگرینه لجبر نکارینا شیرین جبو دانا پرین نچار بو کل جهه کی دن بجی و خانی خود دست چکداران دا بهیله لگوند تلفزیونی کو سر بنافچه جندری سیوایا گروپین چکدار ری ندان چل مال باتی کو وگرن سر مال و ملکن خو دخوازه $1000 امریکی وک مرج جهر مالباتا کی کرد دا کو خانیه لوان وگرینه لیوی مالباتان بالتواهی رد کرن کو پریان بدن و گنده خو بجه هشتن و لسر گندندن و مال مروف و کسوکارن خو بلاف بون هر دو گنده تلفیده چکداران ولاتی بناوی جم و نعسان نچار کر کل گل برای خود دی یک شقای دا بجی و شقای وان یا دویم جوان ستان سرباری ستاندن $2000 جوان هر دو برایان تاوی کو او هر دو برایان بجنن و خودی زاروکن لعفرین روجانا بن پیکرن در حق ولاتین سیویل دا روددن تاوی ویا کیجی در بدرن عفرین لسر وگره رجدن لهر یک جپیده و گروپین چکدار آستانگین لپیش وگروان در بدرن درست دکن. هر ل ناوند باجار عفرینه گروپا که چکدار تلین الکتریک جناوند باجار عفرینه دزین داکو بازرگانی پی بکن. گروپین چکدارین لعفرینه دکار دزیه ده بردوامن و ویجاره دست به دزیا کالوپلین دزگهن حکومی و خدمتگزاری کرنه. جدرک تایبات جناو عفرینه و نخواستناوی وی اشکره ببج آرکره راگهاند. گروپک چکدار دوه بدان سبه آنکو چارم روژا ججن قربانا پیروز تلین الکتریکی یه ناوند باجار عفرینه ودکرن و شخوار دبرن داکو بازرگانی پی بکن و بفروشن. جدره هروا دازانین کو گروپین بکار دزیه رادو بون به ترس کار خود کرن به کو تو آلی جبر پرسن ترکیه یان پولیسین لشکری ریگری لوان بکن و ده د چارچوبه بجداری د بولتنه که آرکیده مصطفى عبدو اندام انجمن خوجهی نافچه شرا راگهاند کشبر دزیا کالوپلین الکتریکی ین بنداو میدان که زیانک مزن گهشتی بنداوه وشکار هاتیه خستن. د 12 طباق دجی چکدار نج سلطان مراد کبلین وکواستنا الکتریکی نزیک دواره نوروز وکرن و شخوره دزین تاوی کو خلک وی تاغه هست به دزیه کرن و تاوی در باسپون دوریه که جو پولیسین لشکری و رودان شرک دفکی لیکار دزیه برندان و جارکدن وگریان دزیه خواه و او دزی سه دمجمیران بردوام کرد. به دزیه تلین الکتریکی مترسیا برین و تنبون الکتریکی لعفرین دروز دبه و هردم بانک ولاتین عفرین او کو کار دزیه وره راوستاندن و دزگهن حکومی ورن پاراستن.
د برداومیا بن پیکرنê ku ji aliyê çekdaran ve li Efrînê têne rodan welatiyekî din yê Efrînê di bin eşkenceyê de jiyana xweş dest da. Li gor jî dereka taybet ku welatiyê bi navê Saîd Mihemed Tetar roja pêşema borî ji ber birînên xwe yên giran di encama eşkenceyê de li nexweşxaneyeke Tirkiyê de şehîd bû. Li gorî wê jî derî ku Saîd Tetar bi xwe 53 salî ye û xelkê gundê Ereba yê navçeya Mabata ya Efrînê ye. û ji aliyê grupa çekdar ya bi navê Elfeteh hatibû eşkencekirin. û ji ber birînên xwe yên giran ji bo nexweşxaneyeke Tirkiye hatibû veguhestin û li wir şehîd bûbû. Di çarçoveya beşdariyê di bernameya Civad de ku şeva borî li ser ekranê arkê hate bexşkirin, rojnamevan Mihemed Husko ragihand ku êrişa Tirkiye li ser Efrînê derencama rêkeftinên navdewletî bû û bi avakirina navçeyeke dijefrîn li Rojhilatê Çemê Firatê Amerîka dixwaze bi hêzbûna xwe li navçeyê bide xuyakirin. وەکەم دزانن قادا سووریا ji 2012 da bûye şerê dewletên zêlbihêz û dewletên herêmî di hevrekiyek gelek heye navbera kêş û vekêşê da ser kiyê wê destê xwe dîre bêhtir ser xwedî bandûr be û cihê pêgehek wî hebe li Sûrî da. Dema Tirkiye êriş kirî ser herêma Efrînê em hemî dizanin bi rêkeftineke navdewletî bû û ta dewletên herêmî jî destê wan tê hebû û bi erêkirina wan bû. Ji ber vê rêkeftineke navbera her du dewletên zelbihêz Rûsya Amerîka da hîç dige Sûriye Bakurê Sûriya bikin du beş beşek ji Rojhilatê Ferêt Çemê Ferêt beşek Rojava Ferêt e. Ev jî dema dewletek zelbihêz wek Rûsya yan wek Amerîka dixwaze bercewedîn xwe parêze di Sûriyê de hinekî carna alîkariya wî bi dewletên herêmî heye. Ji bo dibê hinkî wan razî bike. Ev pêngava Amerîka, ev du rûtiya ew du biryara Amerîka li berember Kurda me besete ew bergot hat ser Efrînê se Kurda li xwe digire. Li wir erê kir ferm û derbas bin û tedî Rûsya jî hêza xwe vekişand rêkeftin bû û li Rojhilatê Çemê Ferêz jî got eva para min e dibe kes ew nebe. Li ser vê pêşniyara James Jeffrey kirî ez dibînim eva bixwe nameyeke ji dewletên herêmî û dewletên wek Rûsya zilhêzê Rûsya ji ber got eva çavsûrbûneke û rojdbûneke û vegera danîna sawayeke heybeteke bû Amerîka em rejdin li ser parastina sawaya xwe heybeta xwe û bercewendiyên xwe. Li Brukselê êro xwepşandanek ji bo Efrîna Rojavayê Kurdistanê li pêşiya bargeha Berlamana Yekîtiya Ewropayê hatil derxistin. Li ser vexwendineka çalakvanan ku tê de hatiye ew xwepşandan ji bo bidawîbûna dagirkerî û vekşandina grûpên çekdar û rawestandina desteserkirina mal û milkên welatiyan her wiha rawestandina guhartina demografî û pêkayîna fişarê li ser hemû aliyên ku astangî li pêş vegera derbederên Efrînê dirûst dikin hatil derxistin. Her wiha ragihandina Efrînê weke navçeyeke wêrankirî û banga parastineka navdewletî ji bo gel, ziman, çand, kultur û bicîkirina wan mafan de di distûra Sûriyê de hatil derxistin. Siyamand Haco serokê şepêla pêşaroja Kurd li Sûriyê di çarçoveya beşdariyê di bername Civad de got ku avakirina navçeyeke dijefrîn û bejayî li Rojhilatê Çemê Firatê xizmeta doza gelê Kurd dike û serbar kir ku astangî wê li pêşiya avakirina navçeyeke dijefrîn û bejayî durust bibin. Bercewendiyê Kurdê Sûriya got herêmeke wisa çê bibe hêvî hene statûteke weke Kursana Iraqê ji bo Kursana Sûrî jî çêbe û em Kurd gereke daxwaza tiştekî wisa bikin û pêşerojê de jî ev daxwaz hatiye kirin. Kamêzên wextê pêşiya me de pêşerojê ev pêşniyar wê ser bikeve yanî ser nekeve bes ez bawer dikim çawa jî bê xuyatkê Amerîkî vê guftûgo dikin xwe bawer nakim Musa Hesanî bibe wekem gotî neweke sala نوت و دوا وقت الكرسانة عراقية بريارة هات استاندن ولو هساني ببي وقالك عديد نتيجة الكرسانة عراقية شبو بلكي جبرو لوجي قالك جه ديجي تشتكي وصعبن بس أزانم فرنسي وحتى بريطاني جي ديجي تشتكي وصانا تركاج ميش بقى داخوازا
هەرێمەکە وسا کردبوو بەس ئەس بەهەردکم ترکژی ئیرۆی مۆقفێ وا ناکێت تشتێکی دیوی ده روژا اینه فرمانده منصور برزانی سردانا هزا سه یا لشکری روش کر اخفتنا بریز منصور برزانی دوی ویدیوی ده امی ببینن پشمرگه قهرمان نباید طایبتی پشمرگه تشکیل مدنده کرد اما و قرداره ونم طایبتی است برختو تفنقي قاضي ودش من جناب مدراني عشان بيجم توي جاي تو سروك وما مستاي تو سروك وما مستاي كل صانر پشمرگه باز طایبتی لشکر روش اگر نه همه پشمرگه کردستان قهرمان کنن باز و شرکت زحمت بیده هر چگه بیده وجود هم باز بیده که پشمرگه بیده شهامت هم رو نهای تماسل کرد رنی از سلوسیان بود که دست چون کنم شما خودش دیر با هم نظر خیده پشتوانی جناب هاگر ممنون انگومه بگو هو دائما باش پشمرگه گم بلاش فكر وانا مزن ونريدك جوان رمام جوان دکتر رضوان بادینی مامۆستای کولیژê li zanîgeha Salahdîn ragihand ku eger heye ku Amerîka û Rûsya çawa li ser başûrê Sûriyê rêkeftin, beriya demekê li ser avakirina navçeya Dicefrîn û bejayî li rojhilatê Çemê Firatî jî rê bikevin. باور هم دیو چلو اتفاق کردن لسر باشوری سوریا گو ام بیجن پاراستنا سقانجری لسر سینوری اسرائیل یعنی اوهان سابقات بو نزیک سابقات بری دمک پر نزیک چه بویه باور هم دی تشتکی ولو یعنی قارب بده دیسد اورتا روسیا و امریکا ده لی اجاوه هلوستا ترکیا و ایرانی چقاسی به حکم بخواه نظام رژیم و چه خاصی رفعلاوی خورد به و چه کارتوی مانه و چه کار به دش بسکنه اونا گشتک د آرای دنه اونا گشتک میدان دنه هینا حساب وال حتی داوی کسک نکار به جوی چلو به لب اواکی گشتی وک کاکسیامت جو آنها استبل دبم تشتکی پوزیتیو اگر تشتکی واجب جیبه به هر کم و یعنی اب حالا گو آوارته گو پیدا به چه ام بیجن نوفلای زون و جگریه که ام بیجن بری و حالاك قانوني دروس بخوره هر چند اول مثلا اجراء و بجبونا كارباري ديجي داعش و ريغرتنا البر ايراني من جبوك بيجي زيادة امتدادنا بالسوري دي باوري عمدي و حالاك كيسكي قانوني جدوفه كيسا آهاني هگر چه بو و دروس ببه واشنطن و هەڤپەیمانên xwe amadekariyan dikin ji bo êrişeke leşkerî ya nû li dijî rejima Sûriyê. Ew jî ji ber bikarîna kîmawî ji aliyê rejima Esed li ser welatiyên Sûriyê. Wezareta Berevaniyê ya Rûsya ragihand ku Washington û hevpeymanên xwe amadekariyan dikin ji bo êrişeke leşkerî ya nû li ser rejima Sûriyê. Ew jî ji ber bikaranîna kîmawî ji aliyê rejima Esed ve. Berdevkê bi navê Wezareta Berevaniyê ya Rûsyê Konashenkov eşkere kir ku bikaranîna kîmawî
شانۆیەکەش ئالیە گروپا تحریر الشام یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە یا چەکدار ji bo tewambarkirina rejîmê bi bikaranîna kîmawî dijî sivîlan li parêzgeha Idlibê li gor axaftina wî. Konashenkov serbar kir koçekdarên navbûrî 8 tankên kulorê veguhestine ji bo bajarê Cisr Şuğûr li parêzgeha Idlibê ji bo rêkxistina şanoya êrîşa kîmawî ku ew yek bi planeke istixbaratên Brîtanyayê hatiye cêbcêkirin. Wezareta Berevaniyê ya Rûsyê dazanîn ku têkbira Amerîkayê ya curê U.S. Sullivan gihiştiye bendava Erebî û barkiriye bi 5 û 6 mûşekan ji curê Krûz bi armanca pêkanîna êrîşekê li ser rejêma Sûriyê. Her wiha mûşekhavêja îstratîjî ya Amerîkî ji curê B1B gihiştiye binkeya El Edîd li Qeterê û amadekiriye bi 24 mûşekên bi bask ji curê EGM 158 ew jî bi mebesta pêkanîna êrîşeke leşkerî li ser rejêma Esed. Rewişkarê ewlehiya netewî ya welatê Emerîka John Bolton ji aliyê xwe de amadebûna xwe ji bo pêkanîna êrîşeke bihêztir jiya paş bûyera Dûmayê li ser Sûriyê eşkere kir. Bolton gotibû jî ku Amerîka zanyarî wergirtine derbarî niyaza rejêma Esed ji bikaranîna kîmawî re li Idlibê û eger ew yek rû bide wê Amerîka bi êrîşekê rabe li ser rejîma Sûriyê wê ew êrîş jiya paş bûyerên Dûmayê bihêztir be. Grupên çekdarên opozisyona Sûriyê xwe amade dikin ji bo rûbirûbûna gefên çekdarên rejîma Esed û metirsiya li ser sînorê parêzgeha Idlibê ku ew grup li jêr navê Cebhe El Wetaniye Lêl Tehrîr e. Grupên çekdarên opozisyona Sûriyê xwe amade dikin ji bo rûbirûbûna gefên çekdarên rejîma Esed û metirsiya li ser sînorê parêzgeha Idlibê li Sûriyê. Eniya bi navê El Cebhe El Wetaniye Lêl Tehrîr li xwe kiriye, di daxuyaniyekê de di îna borî de got ku ew gefên rejîma Esed û hevpeymanên wê bi ciddî werdigirin û ew hemû grupan li deverê ve dixwînin ji bo ku wek wan bikin. Ew daxuyaniya grupa El Cebhe El Wetaniye Lêl Tehrîr wekû bersivekê li ser gefên çekdarên Esed hat, bi nêzîkbûna êrîşekê li ser deverên opozisyonê li Idlibê biriya ragihandina rejîmê. Welatê Tirkiye ji aliyê xwe de ku piştevaniya grupên opozisyonê li devera Idlibê dike, hin xalên çavderiyê yên leşkerî li wê deverê vegirine û Enqera hewl di darêgiriyê li hêzên Beşar el Esed yên piştevankirî ji aliyê Moskowê bike. Wezîrê Dereweyê Tirkiye Mewlûd Cavîşoğlu îna borî gotibû ku çareseriya leşkerî li Idlibê wê karesetekê bi xwe re bîne û got jî ku divê ew berdewam bin li ser karê xwe lêgel Rûsyê ji bo berdewamiya rawestandina şer li Sûriyê û tekezî li ser parastina deverên kêmkirina Asê Şerk li Idlibê kir ku Idlib devereke giring e ji aliyê mirovî ve û ji aliyê rûbirûbûna terorê. Niha jî metirsiya êrîşeke kîmawî li Idlibê heye ku rejîm opozisyonê tewanbar dike bê veguhestina rejeyeke çekên kîmawî ji bo Idlibê û dixwaze bi wê yekê êrîşeke kîmawî pêk bîne û pispêra rejîmê û Amerîka jî berheviya êrîşeke leşkerî li ser rejîma Esed dike eger êrîşa kîmawî li ser Idlibê bike. Çekdarên rejîma Esed amadekariyên xwe ji bo şerekî mezin li parêzgeha Idlib û Laziqî û Hemêra dikin derbarê hûrgiliyan di vê raportê de. Rawangeha Sûriyeya mafê mirovan ragihand ku deverên Çiyayê El Laziqiyê û gundewarên parêzgehên Idlib û Hema û bi taybet deverên hevsînor navbera rejîm û opozisyonê de rastî lev û tevgereke leşkerî tê. Kûçekdarên rejîma Sûriye amadekariya leşkerî dikin. Kûçek û tanger û pasên veguhestina leşkerî endamên Firqeya Çar û Lîwa El Quds el Filistînî ji bo wan deveran hatine şandin. Ku ew jî di çarçoveya amedekariyê ji şerê Idlibê mezin re. Ku Tirkiye soza xwe ji Rûsyê re bi cihneyne û hebûna grupên cîhadî lê Idlibê bi dawî neyne wê bi wî şerê mezin rabin. Ji aliyê xwe ve çekdarên Eniya Niştîmanî ya Ehrar el Şam daxuyaniyek belav kir. Tê de tekezî li ser amedekariya xwe wek bersiv ji çi êrişên leşkerî yên eger rejîma Esed û grupên biser ve li parêzgeha Idlibê rabin kirine. Rawangeha Sûriyeya mafê mirovan rojayînê belav kiribû ku rejîma Esed berdewamiya xwe ji amedekariya leşkerî li hin deverên cuda cuda lê Sûriyê kirine û beriv xalên hevsînor lê Idlibê ve çûne ku ew yeke jî di çarçoveya hebûn û komkirina çekdarên rejîma Esed li wan deveran de ji ber amade bin ku di demên nîzik de şer li parêzgeha Idlibê li bakurê Sûriyê dest pê bike.
هر لگوری همان روانگهی را گهاندیه کو رژیما اسد به صدان چکدار جغوطا روشهلات وک داورا المرج و هندورین دن جبو انین باجاری ادلبه ده بشدار بین آمده کرنا و دناو وان چکداران ده هجمارک مزن جه چکدارین گروپین جودا جودا کو بریکفتنان به چکدارین رژیما سوریه را امزه کرنه دا کو بشدار بین و مل به مل ده شر ده آلیکاری آوان بکن. پارزگاه ادلبه ده بین کنترولا گروپین اسلامی ده و بهتر جه 500 چکدار جغوطا روشهلات الشامی و تاخا الجوبر یا شامی و ین ریکفتنا کوچبرکرنی لی غوطای رد کرنا و هاتنا کوچبرکرن لی ادلبه دبلی دسته احرار الشام و هن گروپین دن بون داکو دشر ادلبه ده لی دجیوان رابن روانگاه سوریا ما فی مروان راگهاند کو دی چارچوه هیون بوری ده چکدارین اسد دست به حلمتا لشکریا نچار کریه و دی بیست وی هیوه ده بلگه کریه و اشکره کر کو رژیما اسد جی دست به که هیوانی سانا سالا 2018 و تانها جی دورین کو راستی گوهارتنا دیموغرافی درباری کوچبرکرین و درکتنا کسین کو بریکفتنان دنابرا گروپ و نونرین دوری و رژیم ده پابند نبون لی هر دو پارزگهین درع و قنیترا و باجارو کن غوطا روشهلات و گندوارین باشور شامی و هن دورین دن در دورا 53,500 جوان گرتنه و او یکه لسر داخوازا روسیه بو. مانگرتنک لدرعای البلد لباشور سوری هاتل دارخستن و بدهان کس تیده بجدار بون و داخوازا راکرنا دستیوردان اولهی و سربزبردان گرتیان و پابندیا خواه جبو شورش سوریه و نشاندان وان خوبشانداران سلوگان درباری پرنسیپ شورشی بلند کرن و داخوازا بجی کرنا چاکرنا سیاسی و آبوری کرن هروا خوبشانداران دانازانین کتفی سر راست کرنه لی رژیم اسد بدهان ولاتی گرتنه شرکی تند نافبرا رخصنا داعش یا تروری و چکدار رژیم اسد لگندوار شامی هات انجام دان که در انجام دا هر دو آلیان و کشتی هبون. د چارچوبه هیوکی ده هفته کس جی چکدارین ارتشا رژیم اسد د شر گوندوار شام پایتخت ده هاتن کشتن. رانگاه سوریه مافی مروان راپورتک بلاف کر تیدا امارین کشتین شر رخصنا داعش یا تروریست لی گوندوار شام پایتخت و دو پاریزگاه سویدای ده اشکره کر. گو هفته کس جی چکدارین رژیم اسد و بدهان جی چکدارین رخصنا داعشی هاتن کشتن. رانگاه سوریه مافی مروان را گهاند که ایرو شرکی تند دناورا رخصنا داعش یا تروریست و چکدارین ارتشا سوریه لدورا لبیابانا گوندوار شام پایتخت هاتن انجام دان. و ده انجام ده زیادتری 8 کس چکدارین رژیم اسد هاتن کشتن و 6 کس بریندار بون. رانگه هر وها اشکره کر که ده ایواری جی ده انجام شرکی تند ده زیادتری 11 چکداری رخصنا تروریست یا داعشی هاتن کشتن. د داویا راپورت خو در رانگاه سوریه مافی مروان گوت که جه سالا بوری و تا 25 تیرماه سالا 2018 ده د تقنین هاتن رودان زیادتری 147 جی چکدارین رخصنا داعشی هاتن کشتن و 54 جی چکدارین رژیم کشتی هبون و د ایریشن 25 تیرماه ای سال ده جالی رخصنا داعش یا تروریست 142 سیویل دناوان ده 38 زاروک و جنجی هبون جیانا خوش دزدان. دو پیشمرگین کون یم پارتی جالی رخصنا زاخو یا پارتی دموکرات کردستان سوریه هاتن خلات کرن. دو رخصنا زاخو یا پارتی دموکرات کردستان سوریه سمینارک رخصتنی برفره لدار خست و تیده برپرس رخصتنا زاخو هوشنگ سمگمور لسر روشا رخصتنی و یا سیاسی و پیشاتین داوی آخفی. پشتره هر دو پیشمرگه و خباتکار عمید مام حسین علی رشید که به حسین سوری تیناس کرن و خباتکار محمد قاسو که هر دوش خلق روجاوای کردستانینه و خودی دیروکا که دریج و جه پیشمرگیتی و خباتینه به پلیا رومتیه یا اندامتیا کمیتیا هریمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه هاتن خلات کرن. مالباتا که روجاوای کردستان کل نافچه بحرکی یا بسر حوله ریو دمینن جبو روشا کچه خواه خودان پیدوین تایبت دریا آرکیره بانگا خواه دگهینن دا علیکاری و گهدان بوان وره کرن. دما کو نخوشی دیکی جمالبات ده پیدا دبه ایشان نخوشی نتنه جانی نخوش دیشینه لی مالبات همی غمبار دبه و به تایبت اگر نخوشی ججور گران به. مالباتا سوار حداد یک جمالبات روج آوای کردستانیه لی باجاروک بحر که یه دردورا هولیر دمینن. اف مالبات خمخواری روشا کچا خواه سورگولن یا کو خودان پیدوین تایبته بشتیوان گلک تدابیر جبو نخوشیاوی کرن.
سورقل طبعا معاقة عقليا وجسديا باش بو برا لسوريا من علاج ذكر من برا سوريا دا عمليات بوكرن بشتي دا حزارو دان ظهرنا فيريجي من علاج ذكر فكي درانان من عملية لوزات دجارة جرشيكر طبعا حتى دا حزارو شانزة إمكاني هبو من علاج ذكر بشتي دا حزارو شانزة إيدنا إمكاني من نما أظن كانم يعني بالراستي وضع اقتصادي صفر ساكنين دارو شاکه چاوی نباشتر نبه باوی سورگل دنگی خواه دریا آرکره دگهینه دا آلیکاری بکه چاوی را وره کرن. حاليا ركبي وي عمليات بيجارجن كابي وي فك درانان عملي بيجارجا زائدا لوزات دري برنامج اردا هاجر وندنجي ما بيجين شي منظبه چ خيرخازي به كانبن انفكچه حالي وين خربنا به دما کوکاری نوشیان نامینن دنگی هیویان بلند به دا بگه هر دزگاه که مروواهی و ریخستن ناف دولتی کو پشگیری و آلیکاری جبون خوشان پیشکش بکن و گهدان بوان بکن. پشتی کریزا سوریه دست بکر بشک جنفش پیروکالان جی برای خودانا پنابریه و د کامپین پنابریه ده دجین گلو او پیروکال چاوا جیان خواه یا روزانه درباز دکن و راو شوان چاوایه امید وی راپورته ده رونه بافجین سر جیان هشمارک پیروکالین روژاوای کورسان کولکامپا کاورگوسکه یا لگوندوار هولیر دمینن. ولات گوتنک قدر بوهایه لین همی کس بهابونا قدروی ناس دکه وکو پنابره دور جوالات کو هست به غریبیه دکه حس کرنا ولات ددلیوی ده شاهه و وگرا لسر خاکاوی خونکه کو اوتمل بنداویه بجهوره. دی روشا پنابریا ولاتین روش آوای کردستان ده هر بشک جوان، پچوک، جوان و دان عمر. خودان چیروکه که دریجه. چیروکا جیانه لسر خاکا ولات و چیروکا پشتی روشا پنابری دست بکری. جوازی که مزن دنافرا هر دو چیروکان ده هیا و به تایبت لجم او کسین دان عمر. کو تبلیبونا پنابری نب حسانی بو لجموان. پشتی کو بهتریات همه خواه لولات خواه درباس کرن. لی هر دان عمرک جوان هول ده بشیوه کی باش ویروشه لسر خواه سوک بکه و جیانا خواه بره ببه. چیروکا مام یوسف کو پنابرکی روش آوای کردستانیه دیناوا کامپا گورگوسکه ده دمینه. جبلی روشا پنابری روشاوی تایبته جبرکو اوبتنه دجی. تمنیوی نزیکی 7 سالیه لی اوهین وکو خورتکی جوان هول ده کار بکه. دکانک پچوک جویره بویه هم جدرا دبارا جیانی و هم دمیوی لیدر باست به. تاوی روشاوی لیدف بکن چیروکا خواه دبیجه. سوری پامومت شند. سری صدی 12 مربو. و ادوزارکا هم معجنانیت کرد. پشتی ما خلاص کرد تدی اوچکا چه موازم هات نبیدی. کولتا میجی بریا محکمر. آن هب سری خمامو. بابوات کان که هم کریش خورن. بالاتین مزحولیری. ازت من الفيديو قطعة ب10,000 1500 ب3000 اولو شروالي كرديتين او جيب 10,000 3000 تين ب 4000 و چاكت ب 3000 چیروکن خوش ده ناوا دان عمری وی کامپده تینا دیتن لیستوکا داما وکو لیستوکا که کevin تیناس کرن اف لیستوک وان دان عمری کو دناوا کامپده دجین لهفدو دجوینه بجوشک و دلسوزی که بلند جهه کبری لیستوک دگوهارن و بویکی لیستوک خوش دبه و چاوی وان لدسته هفه تا داوی کیه بسر بکوه اف لعبه هنا لعبه کمنا یا بری یا کمنی اختیار زمانی بری آوا سترنج بو زهرا بو ابي اختياره قرماشين اب نجوانا امش خد ونسنينا امر بيو بيقولوا نينا ابي اختياره وانا مثلا ساعه سي شهر عصري اب جواني ما درا بالا يو مش خد ونسين ام تمام زان او مدبي او مدبي كفر وقت يقول شو یا خوش دلیستوک ده اوه کویه بسر بکوه بردوامیا لیستوک دکه و دان عمریدن لبندا سرا خونه دا کوب کسی سرکفتیره بلیزن استي ونسا كافي طاولي هاي ونساي خوشة أما 10 فيديو كوم تبن مهفدود بينن بجا ربحان بيكي ديرة دليسي صباح من الكارن و10 من توتين وقتي خل فيديو ونسا متين خورد ونسن أبو ريبرا جامير كيدينا أي فات كان أنا بالي أبدونا ونساي هاي خوشة أوانا سر دوري سكنينا ليبيا دورينا أوانا
وده وقت ماله والزوزانة صبري الزوزانة دنگی حیرانوک استران وان دشوان ده بلند به داکو شف ویرکن خوش به هفره در باس بکن وکو دبیجن هنکیج ایش و آزارین پنابریه خواه مجول بکن. يعني هر ايفار امجارنا جخور لصاص دخن قه ام لبسقي دخن قه طنبوري قه وقه هناك جيرو نستنى يعني بداماد ليزن هناك جي لكامبي بقلمات هاد ليزن يعني سبرا خطينن وام انسان تنابرن ما امي لتشخن يعني قام لصاص نخن وقام بفيتشتيهان ام بدامان ليزن وام بتشمشتي ولو سبرا خنينن يعني ام جوالاتي خدورن ام بفيتشتي ام سبرا خبيتين ام لص كافر لسر كافر اهل لوفي لوفي لوفامن كافر لسر كافر اهل المالو كانوا سميامن كافر اقل من وركر اهل لوفي اموك ام تنابرش خنت كابيدنا ام صبرا خبلتي موسيقاتين ام الكمال تخن ام طنبوري تخن افنا تيجي ما مش خسرانه تشتاد بيجن ام جانا تشلو بي خبرش خورد فقارين بري تنابر بري مروجاوا ما تشلو تشتي خون فقارين كيف اخوتين هكا افتش تنفات شانك انا مكرك كابيد عايز بنا تنابرن ام بيجي هر چند شبكي ام تين جواتا باطا قربانا ام وقتي خد بهورينن شباب خد بهورينن بهنا مطنق دبيت كامبيدا اسكتشكا كوريدا مالي شوخو شنقو هزامة اسكتشكا كوريدا مالي وشوخو شنقو هزامة قورو بوزو دلال ملي وكرداش ماز بردامة قورو بوزو بفي آواهی ام گشتن داویا بولتان آخوا دوباره سر نوچه. لعفرینه بن پیکرن بردوامن و هری داویجی ولاتی بناو سعید محمد تاتر دبن اشکنجه ده شهید بو. سیامند حاجو دبیجه آواکرنا نافچه که دشفرین و بجایی لروجالات چم فرات دبرجواندیا کردان ده. چکدارن رژیم اسد آمادکاریان جبو شرکی مزن لپارزگاهن ادلب و لازقی و حمیره دکن. لدرعای خوبشاندانک لدجی رژیم هاتل دارخستن. هر شاد و بختور بن.